Mukariritie wa Nyamita niwe Kimanthi Munjori ne umiritie na kwigiria egi na kwigiria ona CS wa urimi mithikari nturi kumania na maria methiritwe makimaringithania na mira kugwa bei. Augete gutibuwe kana CS nturi makurutana na obession wa license cia kubira mira nthi cianja ariuga mawatho ma ugoti bwangiri 80 onkunia waretirwe ni Rais Wengwa onto akuga ona mubunge John Paul Mwirigi na kumenya na shokete auga kiria kingi kiringithitie kugwa kwa bei ya mira ni kwithirwa maria engi matumagira mira ni mandini ya Uislamu na thainoguo mari Ramadhan. Dennis Mugendi atumenyithie. Nterene iji cia Igembe, Nyambeni lionthe, kaunti ya Meru na Kenya ikwithitwe kuri na malalamiko ja arimi na biashara ba mira bakiaramika bakiuga ni kunyarirwa kana gwatikwa ni makatel baria bonjurite thokone iji ya kimera kiki kiao kiria betha bendete muno na kuto bathikirite ibethete bakiaramika muno na kumeneria kinya Minister wa urimi mithikari nturi mukarigiti wa kiama kia mira Kenya Mita Kimathi Munjuri bakuga ni bo bakugwatania na makatel baba na ntuku ya narua ikyo tutrimene na Kimathi Munjuri tawe chairman wa mira atwathira imbio ikuria ingi kweya na kwa ndege cia barua cia ndege utina kwi yake manto ya ngui ciawe iu ni wizara ingi tofauti na Kenya Airways kwithirete na barua yo kama tamira ti manto kinya ya ndhe Kenya imanto ya ndhe Somalia Somalia iyo kweya na barua ya baraba kama tamira ndege ki export licenses it very clearly okay drogenda license utina kinya waziri hausikana chio yeo buchi ki ministry yake lakini kawika ngwe kidogo ka department ya ministry actually imantu ya authority iraita wafa na mtu wonde akenda kwenda license yu uteo bichi kinyo batiweta na iweta tu ki computer kana cyber uka apply bila bionde bikwendeka no kae wa license yeku ko batu ya kiama bila tukuwa ni reason ire ikweyanwa tia mathina ya otea yaumba tumbo karande kwa reason yayu no tutea ciumba usapotika na kinya ikatukara yaka twinthe tuti kumeaginya ni ata kwendelea ndene biashara yetu industry yetu mira tuita kwariria mantu ya moya yau ya kwetwa kuringa na arimi na biashara bamwe bara bethe bakigendia mira mucii na Nairobi Jomo Kenyatta Airport kaki ni kiandege kya Jomo Kenyatta bariuga ibethete bakiriwa mbesa inyingi aiba bongo bara ya mbesa imbesa si kuyure agua no gitiriwe na ningana ichibateretwe kana bateretwe kuriwa thoko we Somalia ikuirirwa puibura ya mbirangirie ki rira twachokere twiguthiria corona na into kiambere buonka muntu we mirae na abati kumenya na kuelewa ne ati thoko we utura twatuma mira yonte ku thirua Somalia yongo ibekire kuota kiasi kia mira kira kiumba wita kuo na biu bia tuma ture muiko ni utwa mire mingi ira yitakuo kuo deu puibura ya ibanga ngina thirikari enara alafu tueta ki number 2 thoko Somalia ri uchoka ikwetikirwe lazima ture ya mbia na au ni kwenda tuelea no twinthe onkunie mira ne witu nere airwa mbia ngiri ite tia Kenya nkunie mwe mira iratutuma Somalia nire airwa mbia ngiri ite ntemenye kyo chokia kiuria kia no woyambia no mbia ichi takiu ya imantu ya ririrwe president Wengwa aimawa ukulukira request ye mheshimiwa John Paul imantu ya karirinde ni mheshimiwa Bakele na president na kinya waziri na mantu yau ya twika mbia iyike ya kurea kuriwa itureke kinyo tuma mira nara no ntui mashariti ya iki ithirikari nara na pia tumenye thoko wewe Somalia ringi ina antu bangi baina interest niyo antu ba Ethiopia kwa ute thoko ite kariura ya karimbere
itukuruira yo na Ethiopia ikatucindana kwithira tukiendia miraa ndene ya Somalia na kathirie pointi una kuwa ati kinya thai bingi bitumite miraa wani Ramadhani. Of course kutibui nontu tutimea kwira Islam bati bakainga rimwe na rimwe itwithaira twina itwichie bara twi miraa ene itwithaira twina thine Ramadhani ikinyire miraa ni wire kueleza ko ikuwa ati mantu yaya kwirwa iwaziri atumite mireka wa mauri utina kuri na tukwe na reasons ira situmite oguo mira ikethira ikinyite mauri nara yakinyite na vira vya tutethia ni kurita mathwani ki mantu yaya kwirwa ya Asomali batumi antu bati barwa ndege ci ati barwa twacokia nara rwaria rubati kwithira ruri ni hata tumba kuona thoko ingi turutu agakura miraa ene tafadhali nti kuona mumiro atethukira kankua itukuromba thirikari yetikirie Kenyawis nontu ni kwina Somalia yeo arwa yokamata miraa nontu tundege tutu kamata miraa ni tu nini na bunge inkuromba tu tuongelwe ni antu baba banga kuma thirikari yara na area ya Somalia na Kenya batu tuongelwe miraa tuongelwe tani ingi no 10 nontu resi tani 19 no ikinya tani 30 nontu mbere cia tani bebute tani 19 iweta arimi berete bakiwathinia kuba ikiringo jawe uria thuru aria basinda Somalia bakauga kiringo no ithiru tabatumirite abiashara bakaiba kuyiko bagura miraa indi bokinya Kenya barigirwa ni waziri Rinturi ni minister Rinturi mantu yo jareo kana ne atia na ne atwendi kwira nyakuba ikiringo tukiagi mantu yaya ngi ya kwithira kuya Somali batumi so antu foreigner tafadhali kinya kwa karwata katuetikiria muntu foreigner kwina sheria ira itiona na cia kana ira ingaenda ne atia akambirangiria kuita ngwiku na twenda muno kuibwa kiringo we ngwa Somali batumite ne atia batumangite ku nontu tikumenya kinya ne atia mantu ya kwarirwa kuya Somali batumi ku kuya kura miraa na bato barwa. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru.